Da, evo mi ovde u studiju pričamo. Sa nama ovoga jutra su gospodin Dragan Jakovljević, predsjednik Srpskog kulturnog umetničkog društva Izvor iz Pariza i Dalibor Ignjatović, sekretar tog istog društva. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, i malo pre smo pričali o humanitarnoj pomoći i povod zašto ste vi na Kosmetu je upravo taj. Sakupili ste, kao i svake godine, određena novčana sredstva koje ćete ove godine dati, uručiti deci iz Velike Hoče. Recite nam nešto više o tome, gospodine Jakovljeviću. Dobar dan, pre svega svima. Pa mi smo i ove godine, znači to je 4. godina već kako organizujemo to prikupljanje humanitarne pomoći za pomoć deci sa Kosova i Metohije. I ove godine, znači, odlučili smo da podelimo to u Velikoj Hoči. Mi smo skupili 8.000 eura i to ćemo deliti u Velikoj Hoči, pošto ima 120 dece. Znači, odlučeno je tako u dogovoru sa manastirom Dečani da se podeli 50 eura po detetu i 200 eura za studente. I ja mislim, znači, da onda 6.000 će biti podeljeno deci, a 2.000 će biti podeljeno studentima. Dalibore, na koji način odlučujete o tome ko je najugroženiji, kome treba da se uruči ta humanitarna pomoć koju vi sakupite, s obzirom da niste s ovih prostora, pa možda i ne znate baš s kim se konsultujete? Da li samo manastir Visoki Dečani ili... Pa da kažemo to direktno, Dragan se konsultuje direktno sa ljudima iz manastira, tako. I onda po tome se dogovorimo na koje mjesto idemo. Prošle godine je bilo u Zvečanu, tu smo delili novac deci. Ove godine se ide u Veliku Hoču. Da li se ta humanitarna pomoć isključivo daje samo deci ili ne mora da znači, mislim? Pa da kažemo, eto, daje se deci, ali svejedno dođe ako se daje i roditeljima, mislim. Tako je, da. Znači za one koji su najugroženiji. Ono što je interesantno jeste to da ćete vi ove godine i prespavati u manastiru Visoki Dečani, je li tako? Da, jeste. Verujem da se tome radujete, to je zaista jedno divno iskustvo. Kakvi su vaši utisci o uopšte situaciji na Kosovu i Metohiji, a onda i ostalim Srbima koji tu žive, posebno mislim na one koji su u enklavama, pa to je jedan specifičan način života. Kakva je vaša slika o svemu ovome što se dešava? Pa znate, naša slika o svemu ovome što se dešava je ovako malo teško to objasniti. Svesni smo toga da ovi ljudi, pogotovo u enklavama, žive veoma teško i da su izolovani, da žive maltene kao u logorima. Recimo, prošle godine i preprošle godine kada smo išli u manastir Dečani, kada smo delili pomoć deci, upoznali smo jednu familiju Miletić koji živi u nekom selu pored Srbice. Gde u okolini, recimo 10-15 km, nema ni jednog Srbina. Samo su oni. Samo su oni. Znači, taj čovek, njegova žena i dvoje deca koje su, dečak i devojčica koji su u stvari mala deca, 7-8 godina, možda 10 godina maksimum. I veoma je teško. Mi smo svesni toga da je veoma teško, ali nadamo se da će... Da, ali verujem da ste i vi to doživjeli, da je energija tih ljudi, uopšte ta ljubav prema Kosmetu, zaista ono što ih održava. Verujem da ste to osjetili. Jeste. To smo osjetili. Baš zbog toga sam i naveo primjer ove porodice, jer ipak opstati sa dvoje male dece, živeti u takvim uslovima gde nema Srbina u 10-15 km okoline. A oni i dalje žele da insistiraju da žive tu. Onda možete zamisliti kolika je njihova energija, kolika je njihova ljubav prema Kosovu i Metohiji. Šta ćete danas da radite? Znam da ćete biti na bratimljenju. Da. Onda kakvi su vaši planovi za dalje? Pa znate šta, danas znači smo pozvani za bratimljenje opštine Zvečan sa gradovima Gackom i Trebinom. Tako, iz Republike Srpske. Znači tu ćemo biti, onda sutra ujutru idemo rano, idemo na liturgiju u Gračanicu, posle toga idemo na Gazimestan. Najvjerovatnije ćemo ići popodne u Pećku patrijaršiju i predveče ćemo ići u manastir Dečani gde ćemo prenoćiti. Koliko vas je došlo? Došlo je nas 4. Dobro.
Mogu samo da vam kažem hvala što ste došli ne samo kod nas u jutarnji program, nego hvala što i svake godine dolazite i razmišljate o narodu sa Kosova i Metohije. Naravno, ispratit ćemo sve vaše aktivnosti jer zaista to i zaslužujete. Hvala vam. Hvala vama. Mi nastavljamo jutarnji program uz muzičku numeru. Velika Hoča, poznata od 12. veka sa 13 crkava, jedno je od najstarijih srpskih naselja u Metohiji i danas, iako u teškim vremenima, živi. Srdačnost i dobronamernost pitomih ljudi prepoznaje se na samom ulasku u Hoču. Naš život na ovoj zemlji je po blagoslovu Gospodnje preko naših vladika, naših svetih otaca koji su ovdje stolovali, naši kraljevi, naši carevi, naša gospodstva vlasti, pa i naši domaćini. Svaki domaćin na svom pragu je ovdje. Jedni su ostali, neki su i otišli i raselili se. Znači, prag je prag, ipak se čuva. To je osjećaj života na zemlji, a da će Bog, nadamo se, da jednog dana i da odemo u zemlju, ali jednog dana i da vaskrsnemo, kad Bog kaže. To je naš život. Velika Hoča je jedno veliko domaćinstvo, jer bitno je sačuvati domaćina. Danas, verujte, gubimo domaćina, ali domaćina treba sačuvati, jer sve je to u jednoj reči domaćin. Znači, on čuva da bi predao domaćinstvo svome, svaki svome, unuku, pravunuku. To je vrednost, čuvati domaćinstvo, ognjište. Ovdje ga, hvala Bogu, Hočanci svoje domaćinstvo, svoje ognjište čuva, ako da Bog i da predamo. A ima, vidjeli ste danas koliko imalo ovdje rađanja, predaćemo. Lepa je pomisao da nam se neko još seća na nas i veoma smo im zahvalni za ovo što su nam pružili. Hvala im. Kakav je utisak? I ti i tvoji drugari ste se ovdje okupili, a ovi ljudi nisu prvi put. Znači, daleko su i niko ne vodi poreklo odavde. To mislim da daje neku posebnu draž. Da, daje stvarno posebnu draž i zahvaljujem se i ja i moji drugovi što su nam ovu malu pomoć. Nije baš lako, ali ipak tu smo svi zajedno, družimo se, nismo daleko, blizu smo. Sakupimo se, družimo se svi. Volite kad dođe neko i kada vas poseti? Da. Da, on učini veliku radu za nas, jer mi sve jedne ista lica vidimo i kad dođe neko nov, nama je to... Već od 2010. godine dolazimo na Kosovu, gdje donosimo fond za decu, za ugroženu decu sa Kosova. Započeo taj deo posla bivši predsjednik udruženja Dragoslav Đurić. Današnji predsjednik je Dragan Jakovljević, on nastavlja, da kažemo, tu akciju. Sa ostalim članova iz kluba. Tako i eto, ove godine ponovo smo ovdje sa vama, ponovo na Kosovu i nadamo se Bože zdravlje do godine, a možda i pre. Pa dosta je teško jer, da kažem,
s jedne strane jezivo, a s druge strane je, da kažemo, ipak neko zadovoljstvo, znači da, eto, pomožemo svom narodu, znači srpskom narodu sa Kosova. Ali s druge strane, znamo da je malo teže kako deca dođu, mlađe možda manje, ali stariji nekako to malo im teže, da kažem, da pristanu na to, da neko im deli, da neko im daje nešto tako, pošto su oni veliki, da kažem, možda mogu sami da se snalaze, ali takva je situacija, eto, da sve u svemu, znači, mora da prođe, da kažemo, ovo vreme, ovo teško vreme, da bi došli do toga. Jesu, to su naša braća, eto kako i vidim i čujem, redovno posećuju našu decu ovde. Eto, što i sami rekao, što daju postreka, da nisu ostavljeni, makar od ljudi, od Boga nismo, a i vidimo da od ljudi nismo ostavljeni, nismo zaboravljeni i ona dolaze poseći, pa podele malo tu pomoć. A ja kažem, pomoć je pomoć, a da nas puste da makar nešto radimo i da zaradimo, to će nam biti blagodarnost. Jer ko ne radi, ne boji se, ko radi ne boji se gladi. I mi da radimo bolje bi nam bilo sigurno. Ja se zovem Manja. Imam 4 godine. Živim u Velikoj Hoči. Šta je najlepše u tvojoj Velikoj Hoči? Šta je lepo? Drugarice i drugare. I zaista je tako. Najlepše u Velikoj Hoči, pored istorije i tradicije, jesu deca. I gde god ima rađanja, ima i života. Neka tako i ostane.